Welcome back. Goa government is open to amend Tennessee Act. The sunset clause, if 3 years, can be amended is the assurance given by former CM of Goa Manohar Parrikar before leaving for Delhi. I will have a watch on Goa even being in Delhi. There is no need to worry. These words come from not Defence Minister nor former Chief Minister. It has come from Manohar Bhai Parrikar. He says that one thing that he wanted to complete before going to Delhi was beautification of Santana's Nala, which was also a part of his manifesto for the first time he contested election. Parrikar was speaking exclusively in our weekly program Head On. टेनन्सी एक्ट सुद्दां पळय तो तांच्या हितान आसा तो हांवें विचार करूनच केला आतां 3 वर्सांचो पिरियड आनीक समजा वाडोवंक जाय जाल्यार तो 2 वर्सां नंतर ठरोवपाक येता न्ही एकदां कायदो लागू जालो की शांतीनेज नालो तर केला ऑलरेडी हांवें पण कमीत कमी तें काम चालू जालें इतलें तरी म्हाका पळोवंक जाय आसलें कारण हांवें पयल्या म्हाज्या हातून एडवर्टायज घाल्ली शांतीनेज नालो बुरसो असोच आसा असोच आमदार जाय काय म्हणून तो बुरसो तसोच उरलो अनेक कारणां खातीर पयली इलेक्शनाक घाल्ले पयले एडवर्टायज घाल्ली बट आय प्रॉमिस दॅट आय विल गेट इट क्लीन आय ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क आतां फालसान गोंयचें कितें काम हो प्रश्न जो भरपूर लोकांचे तकलें आसा तांकां तुमी एका वाक्या भितर कितें सांगतले हांव पयलीं म्हणजे गोंयचेर म्हजी नदर आहा त्यामुळे गोंयचें कितें हो चिंता कोणेच करपाची गरज ना आनी करंट चीफ मिनिस्टर बी जे आसा सगळ्या बरोबर हांवें जवळ जवळ 3-4 वरांचो कावन्सिलींग हें केलो तांकां सांगलें की इतले हांव आशिल्लो तुमी अनेक गजाली करताल्यो त्यो आतां तुमकां परवडच्यो ना आय वील बी देर ऑलवेज बट यू हॅव टू बिहेव यू हॅव टू परफॉर्म मोर. With ZP polls in the state just few months away, Panchayat Minister Dayanand Mandrekar now feels that the government should provide funds to the Zilla Panchayats. Mandrekar said state of affairs in the Panchayats are pathetic and have to be corrected, with assuring that the vacant post of Panchayat secretaries would be filled within 2 months. He was speaking to media after the Global India Award ceremony at Ravindra Bhavan in Margao. पंचायतीन कितें चलता तें मिनिस्टर खबर सुद्दां नाका की भयानक परिस्थिती आहा म्हाका दिसान 1-2 वर्सां आमी जादूची गाडी घेवन तेचेर सगळें सारकें करून 8,000 भुरगे जेन्ना एप्लाय करतात ते भुरगे ते करता तेंचे रिजल्ट मार्क हे करून पूण आतां इवन ओवरऑलाक ऑलरेडी गेल्ले आहा विदीन 32 म्हयने भितर जातले 2 म्हयने आणि वेकंट आणि वेकंट आणि एक्स्ट्रा पोस्ट वेकंट आहे 34 जाल्यानंतर आनी एक्स्ट्रा वेकंट ते इतके बेगीन जाता ते म्हणजे ते एक्स्ट्रा फुडल्या 2 म्हयन्या भितर घडले. Zilla Panchayats complain of crunch for the developmental funds. This time they have Mandrekar's verbal assurance. तुम्ही इन फेवर आहात जिल्हा पंचायतीचं ऑपरेशन गोल हातून घेवपाक जिल्हा पंचायत अदरवायज ते करपूच नासलें कित्याक केलें त्या लागून तुमकां दिसता गोंयांत जिल्हा पंचायतीची गरज ना एक तरी तांकां पयशे दिना सरकारान कितें जिल्हा पंचायत केला ताका पयशे दिवचे. Mandrekar attended the Global India Award ceremony organized by the Goa Maharashtra Cultural Academy at Ravindra Bhavan in Margao. Many top personalities from Maharashtra and Goa were felicitated on the occasion for their achievements and contribution to the society. Reporter Savio Dice for Prudent. Swachh Bharat should be a habit in life and not for the sake of Abhiyan. Governor of Goa, Mridula Sinha, said this after she inaugurated cleanliness drive by Brahma Kumari Youth Wing at Mara Panji on Sunday. Governor Mridula Sinha is PM Narendra Modi's one of the nominee for Swachh Bharat Abhiyan. She said PM's dream of clean India is progressing. मैं देश भर में देखती हूँ कि एकदम इसके प्रति जागृति आ गई है. छोटा छोटा बच्चा भी माँ बाप को भी कह रहे हैं कि नहीं वहाँ गंदगी मत गिराइए. तो स्वच्छता अभियान कोई 1 साल 2 साल का अभियान नहीं है. ये तो मन शरीर बुद्धि के साथ साथ एक हैबिट फॉर्मेशन, स्वच्छता के लिए अपनी आदत बना लेनी है कि हम गंदगी नहीं करेंगे, गंदगी नहीं करने देंगे. ये बहुत बड़ा अभियान है. Brahma Kumari Youth Wing will work with the state in the Swachh Bharat campaign. स्वच्छ, स्वस्थ, स्वर्णिम भारत
आज दुनिया के अंदर जितनी भी सेवा केंद्र है वहाँ से इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है, जो कि हर प्रकार से मनुष्य का जब स्वच्छ भारत होगा तो उसके साथ साथ स्वस्थता और स्वर्णिमता ही आ जाएंगी. Reporter Mahesh Kari with video journalist Chetan Gawas for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.